na wo kan meti fansa to Bible no so bodin ayeme udi so asewa bus me sada Bible yi so sa asem a me bekan trodo mini tro onyame boa me order aba asem be na dia be da ma me amba chewe e dia boko me ba an ade na so ni me atwa tade krodi ade a ade o ba me ho hey auntie Johnson you na say odi ene so asa anya accident ade an say atutu asisi head no yankwa de na ade nam PSC mpacha e dia boko me papa me wa hanim say ade wona wakoda mpacha de eme yawo mi nyina besi ene me so aketekete na me hu no be 2 years mo ni na me hu ni say me papa nie ti me nya be 3 years mo no obefa me call ni nhye o meduma be 3 days na mama me won be fa me say on hwe me ye na before that no ba me fa me so na on hwe me ti bu a me na na mama me ko ti me ko ne so sa on hwe me ni ade but it turu mu blaze nti from every 3 years one no ebe si this year February na mani hu ni bio nti na minim ne da me ko school bibia ontwa me school fees da on tatare nhye me don ta aduane ma me da nti ma me mu ana ahwe me ana me ko SS1 na ma me free mu ya grace me dia me ba bi ke camera me titi enyi camera free so na me free me suro bia na me felo sami TV so na ti me ba bi ke camera no tu me titi a agiro yi free me so na adam titi me wa na na afi me dia me ma bibi ha me wa ma bla ko mu wa dia ya ti me TV so ti ba bi ke camera e ti me mu kula masoma obi ana fato me so ai e bibi ke camera ba bi ke camera we nya turumutia na emi ame me kwatwe maso ho na keka me ya me ye maso mu de ye pre no wayi foni afiri me so wanu fia so opra wodi ama ho yankwa abaya timpa cho me ko SS1 na ma me free na ma me keto ahwe emema ma me keto ahwe me school sa ma me USS kafra abaya obi ba fentre kwenda show ho so ade nyabotre na kasa kire o maame nyabotre hey o maame owo mo sen acha wo ye mi enupe una epani acha ketwa ne so e wo mfie sen tani wo 14 years ben de nyo ni me papa ne na wo o maame wu ye ben 2019 no wu ye e de na ye no ayare o we know how many years we know 38 years oh young kafra wati oba tan wu kono abetiti ne bobire ma hwe ne be wu kwenda kasa nti ma me efrim na me ko SS ni wie ye no na me cha me wa SS ni nya sa me makwan ma me kito no akra nti na me ko ne ho no ti mi wie SS no na me cha ade kakra wa anti ma for school ye wa ha ni wie private ti me cha ade mbe wa hie no ka se member akra na kumasi ana pay no e sheda anya ni ade ha so me nem na na mo na wa anu se nti member ono ti me ko me ye djuma kakra na odi me ko to school nti me wie school no school bay pa should me ko Global Institute of Aviation na wa akra salamda tenu wi am bede nti betimi ya djuma wo airport na say plane so to ase ye we say but betimi so ya organization bi course na me ye okay nti me wie no say je ene mama ya ikaka nti member kumasi nti me ba na me de to me na nim say papa no me nim ne dani we say mama so abresa mama kwan papa be wu na still na me nim also ti meduma ha nim ye nti opeche say mama wu ye kra wa anti ana say simuni na mbusa me na say pese me nkonkon hwe before nko na me na pese me ko because mama ti as no repent mama kra ka say mama nkohwehwe eta na so won hwe me ade ono ana fa ne sim de me pese me hu na me busa nko e bia de nti a wa hwe nti February na me call no me ba ha January nti February nim na me call hwehwe me na cheche me say me kwa
because see maame bi so wo meduma honum na maame ne na maame ne so mehu no na me call ano papa bi na me call no ti me call na me ko see maame ne so ti maame ne hu mi na me bo me na na dinya bibia no say ampa me nimu Daniel ba ne na okasanti o ye no so ko pen number oh baby obenya no ko pen number by no friend ti o friend on ne kasa no say a oba na ba ha nim say no Jimmy me number say obefrɛ nti mi ko fe no ofrɛ me na me say you me better share no say oh adwuma mu nti no say opon be fi abo be fi adwuma no wan fenti na papa na say afrɛ me say membra no 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 fi nti me ko me ni me danye we say nti me ko na o ma me direction say me see am me fa say me fa nti me say no gina kwa me hu no so I don't expect we hu me no no na ye de gina ho nti membra na me ko nti me ko no bi say me say obisa me say amane na me say me amane na me say me de minim ne da na me ba be wan fa ne photo ama che de me funa na de aye kura do be de ngan photo na me bo mama ne che ni say ni say me minim ne da me gana ka kwa me ka kwa me wo fadi na me de share ho no cause me ni me papa me fa ni din share ho no na you say so nya me adom ma me mo che me school na me say nti ma me wu not here I say I want safe no yes woman me go na me sinti da wuti meduma ni me yanti want say me ma me e say want na me see na me ka say me wie so san friend da so na me call any so no say me bet na kuma say me nya adwuma nya na say me buy kwampo ye director pipa adwuma man crofo mu ye de mo ye so di on peka ka na me fa konko han da wa kra on say de be ya metimi ata na ma ye adwuma was me adwuma kra me by han say bi o ma me scan assistant no see you see from February ni beti and my chin is on first scan mammy man and say mo on me you are I am come with me dim me friend phone so that send me scan but be 5 days time and I say 1 week in plan some of you send the baby 70 cedis no why dey adwuma say bi oni bi why dey adwuma oh yeah adwuma Pentecost you go bre my hand me say Pentecost dey ma sorry honum no and they say him say no so him say Abraham Paul no so jama him say nkoyi man sa sa enti me dey see me say bi on ma me am say then to ma me enkoyi adwuma na say ma na say mo come dey to oni say your director na page ma me ye dey o say me nkonkoyi na see you be page can be am na dey akwa na o say rent ni yet na me so ebi month ye 500 ebi so to dey 400 into dey on home best no in the for mama na nti epo yin no mama 1000 say obenya bi atofo na man dey me dey call am 1000 man na dey beto one nti ebi on mama mitimi afrɛ ni say come you say nti council so da on you say nti say na mama di 1000 nti Sunday trem weekend week na me call no na that time medical catch and that say me directors no o ma page mama me e wotema ho na me kwakoye juma no na yesterday Thursday last Thursday 4th member best at here juma no they say dining ho asem na kosi say na ati yo de bibia be twa Monday me friend okay can't ni fa no so kwa ko jiska obi wono wa ware ana one ne yire nete wawo sen wa utu akam oh ebi ono so ne ho kire no na ye kasa wo babai wa se wan hwe ne da yetimi ahwe na ma na wie tashiari ti dan kaka na wo pe besi ahan ama no no ti TV nsi wo dem awu betimi akukura koton ade apeda ma wo ba na koye adwuma mama sha se me akwa sesa Friday we say ya me ko honum na me ka che say we say da me sire o say ai besi ana akwa di interest ne so na me say ada me auntie ni kwampa enyo na hwe me no before so dem be ko school no we tria ne rent 9,000 and so pese ope me da chi nti okoji loan and no di cho ga me say me auntie no ono no your government worker na kolebu no ye adwuma ne de obetimi agi loan bia o paint no otimi ko na me say ada asema o ka che na me auntie no no na wo no e o say me auntie na hwe me
I say I'm here the day and I made the day with few honor. Me, I said Friday and come call Pamo, Miss I'm sorry, when you may know. I'm said that mean cause I'm yana me buy and make a say we are meko. Or Pamo no or ye 10 cities, send me for 10 cities name for come. And I'm said that 10 cities are the man send me for car. The check come minister come the bed them, the better and ye. And now, or the 10 cities come home and here 20 cities. And all the mammy. 20 cities no the mammy Friday and you may say me fa be in fact car and I mean yet I the channel made it ya to man patch say me the madam say ya ne nkasa na me still no on pair dining be obanya bia ma o papa ya so ai chinchire twen ne you know one near there patch no you not to boss wo kro enko yi woni so sha ko bon so hie mu obede yale abi je mu friend ma yen owura donko oba wo de obi ahwe na gbe na wie tashalia uturu mu nwi bebrebe wo de ho eda keka ko han no wo de wo bo tudwie wo ma na wa wo mo no wo de ohwe na wo sister no wo ma na wo nimpra me pe no kure tusi so ni be wo fa be ma da ma fa bi da ba mi ni bi se ada no wajai emwa wo cause hello Mr. Donko ma he yeah now what to say yeah me adumo your friend me also for mama wo hini ni me adwuma Sompa TV so wo ba ne akola your friend Kwenda no ba chai papa o kan sem bia wre ho sem akola TV so esu awie ya ahomete kola o say am say wo ne maame wo no awo amem awale amem ena nyame ne maame na firim 2019 ne maame nua no matumi ahwe na mo awie tashiare se wo pesika kakra ko ha dan na ja ono so akopepaa bi adi a o mehawo eno na aye twan ya ye frɛ wi wadawroma ye som sei me pacho ibra ba ko bi afrɛ me obi afrɛ me prim ho bra na wo frɛ wo na beba ba wie mi ame ho eti bibi wo ho a ne menka enti me pacho me ka chen se bofo okroko ameba ho beba fo beba ne apon eti de wo ho no ka na se moa bi wo ho a ye nyina ye moa na kola na ehu ekwa e be fa so why be bia me wona ho ase wo le me pacho wo de ma me be ayi bi me frɛ why pacho why ya ma be de ma be 10 minutes me frɛ bra donko 10 minutes no one fry be san frɛ me se me frɛ me se me metimo side ho a what is side what ya ne bra ana me che se me wo be bi nti ma be 10 minutes me frɛ back me is a champ problem na de opo bi ntetrete furu onyina kɔne why so me danse me chia etiefo ne ahwefo nyina so ma me akɔne ya samu are ho pa sabi enya ne mfom so ne se wa be wiase enso ni wiase ya obae no eniema ensisusu nti no ese areho ne obi back ye be mana ne nama na wakɔ akɔfa be me ese sofa na wakɔ wo kwam na prapo nyina na ebasa ne maame afiri mu na ne maame nua no so batan wo ne maame nua no do ma ya ade do ma ya ade na wo mo ahwe no na sofa me wo bisa no a question ade ye mani je akoda hu ne se amane wo famu nyina ne ahoche wo famu nyina no do wo fa boy da bet wo jai samre kurampo ne ka akoda bia enko hurusia sanko hurusia odi aye na brabo so no wono no em se na ni so ade hunu no wo pese obo brada ache tini me pese me kanche apan ne se wono so no so hwe se ne nimesi kro no se enisusu ye na so ye bold etimi ebe kana na semo e de kire ni a ebia na ye kase ko na etiefo etie ye na enamoso of mami na wo motimi aboa after oda ha no eye senko a na onyankopon so apagya ne dinasi baabi ye kan obi aye owo Pentecost sabi wo bone bra ya wo so erade ne de yensom ne be na onyankopon ama no ekunu bi adaache wono so betimi de abone bra ekunu kra mi se champo de be ma na wa wo ne adwuma ya na no so se koda be ma ne kwa so be na meka se daache bi no ntino papa no omwa na ne ye benya so so na jesa akwa no mfa ko onya na bro ebi se won hwe ni da akwa no kra wo ye
me am tie say kran kam me pe wa kira kwan yo on da bi na kam nkomu beta kran no ye this a champ ho kire na de o mo kono oni bi to office bi e ho no beboa so ma me de manu esi me da se yo ba ya bremo ma me da se na abaya asem a wo de aba sisi ya ye ka ho asem nkura bebre na mu na me ya me ka se nipa oba na ase bema se watimi agiga awonko ade ye ni excuse bia se ebi ni ho wo kwa soroba fom se wo sori a wo ho memframa mekokura wo betwi ne wo ba ye den adi edi so de ba ye excuse be ka se ebi ni wo na ye ho kire ya sa na ya na emoa sister ya otiwe wanyini ena bema bi aba na obe ya na wedi abehye kawa papa entin ko ntutu ntuma nkotena ho enkwaje ni kente ne wo che ne chacha ne ni chinie enko beko wo enti no se ya na bi no mu yese ya hello nana donko Eja yo da bi mensre wo ba na kola ni su ahomete ma me pa cho ho ade o nyina ne se hello ye tie o de o nyina se o ba wo so pe me ko hide na ma edan e 1 year na 50 million na me se me pe o se bi de amount but me nya ade ni bi e ti onya botre na nka me pe adwuma bi o aman for the meantime no nya ne kakra ansa o se onye kuma se adwuma de onye ayu ha na sian so o demand ne kra na I am more than 50 million no because o di bia o unya dan no 50 million kra no kwa ha dan na e normal obe isu kra bi ni ho na onya abotre me be me ne na ka be bia o ka be bia on ti enani 4 days ni ade say no be to obey any ade na na me my di na me because me pese maybe man na me ka be bia me pa cho Mr. Donko gina so ma me kom me pa cho kwenda ada na wo papa na wo boa wo no o se yadwuma kakra wa ha na nka mo a wo se chinchina kuma se adwuma de wo mpa gire nkran mama cho boy me ba nye sa no kan eja wo so boa wo ne nka sa asem o ka che me se obepe sikeni bia mame na o kekan kenti e che ansa na maka se ne sa dia o pe teaching bi wa ha mama se kan se teaching ni dia wa wie school dia e so ko pe ayini ho adwuma se a metimi ai sana me ka che man ka se me na Mr. Donko akola no wa wie school na wa wie ni ho adwuma so wo benya bi enti edan na ese ye nyina ye pe besia ma no koye na adwuma na so obi a watimi awie tertiary na adwuma no so kra ade na wo wie ye pe adwuma ma no once am kire people teacher de a sa no ode ne de ana tio wona na ka je mi se adwuma na wanya na awatama ana bi na salary ni yese wasi salary ya 1,500 uko hada so 50 million for 1 year that's kana also be ya de betu awuka eno bi na de eno bi da be tienti eno bi na be ni uskuni bia so ohun a dan no sakakra obetu ayusu etinya abutra akra na 50 million mi na eja dansoi donkoi akura so asemi obeka kire o February ti February ya bepem September onya abutre nkopem da baby na afia ne nkwa wieye oya ba yoa wo hwa no adi ahu kire kya kofa be ma ense so kofa no akola ibra se de wo bu ne nkunte wo hwa do da eti kamere we na kora no ahu kire kora ko obi anko hwehwe wo akola wantimi anhwe no ne kola abrema yetimi ahwe na du tertiary no tu promise 50 million man e ko ha dan na he de mame hello ye me pa cho nya botre akra ne tie nya botre asa ai kasa no aye o kasa no ye asa bufu kasa mi bufu ye na de wo ye wo no ahmete se bi akola ho hwe ne da na busu afo ahwe na me na wi tertiary de me pa cho nya botre tie mi kasai bibi o ho a we kra kanya phone so Danny boy ye tie no wasa me no woka because enye bibia make me aka asembia make me aka no phone so yo Danny boy we ye tie etira me say me pa cho le nya botre na me mra ho nya botre ma me na me mra ho wo mra ho da bai na ba ho awie ya me ba ho wa ye bra chana no pa mawia anopa na
Anapatambe. 9. Cause I didn't wait here. Uba be Catamacho February. Me ami. Na me ka just meet me no nkasa phone so nti re twema memra ho why. Obesuban. Ifriso. Friso. Fanish was in crew friso. Oba ya ko transco kon asema bra. Obesuban. Usuban hi. Usa donko usuban hi. Enti ma on sane na America no Africa hawe ba ni say sister so ya kwada utim no papa nkwatwe ni twan but the American eyesa sister yi waso awade na be ma bia ba fie ba be wa na e ka samre papa yi wa fa ne ho atutuntum akwatena akwaje niama sane be ware so say suban ni bi na ya na ejanum bia hyeda tam dia to omo ho so titru say eja akwa ware oba afoforo so betwa na nipa wonim sa akora yi o maame awu oni obia one or oba ho no ne ubedi nkoma atimi 10 cities so mfanfa kan ko 10 cities na to de ba de a oh enti asem na akora na asem wo de aba na ma emu oya binim sa ba be dan we de ena ne kina ya ye betimi ahwe na sister yen so ni suo ni yetimi ateso de ama no me da ase ya da se na rampa maledi me da ase pinya me hira na ye nche ye chiefu maledi asema papa yi kan ensuo bi anyinam so gina fidie so maledi wo ye de tena o ye de yanka nanim te kete pa on sa da bia wo kan sembi se so ye de yanka ye bona ba so inka obepese TV fo metwa no ade a wo ye se ya anka ye ka be kan wo de ye ni nyina e wa fidie so afa na operese wo se me ba efie eye fibo be si sabri 5000 maledi ye enkran dan ba bia wura yi kopa me enko ho betu ye nua no ma atena ho no sika wo pe ne dan ne nye dan bia wo enye dan bia wo benya gate da efia gate dem eno 1 year kromoje ena adwuma a wo koye no beduru ba bi wo mebisa obibi abiem eti nka wo hawo ne sei wo hwe ne wo hawo pa ne sei na se de wo kai akra yi se oye obi a ne ho to na nko hwe ne papa no papa ni nim wo bi ade ma no maladi se abusua mpo na na empra wade ne so akola na mo de na ba ne de eye wase de se wo so hwe no akra nya 22 years enanu ya no wo behunu ne papa na se 20 years kwenda tenase 20 years malady umfa wani hu ba ne da wonu su ni mu da asemu ese ya akra yi kan se malady eye abusua ne maame ne nananom na ama na hunu se papa na ahwe no kra bi sisa bi onya de okeka no mra no mepesika maka no ekonko haidan no suku no okoye ne se hu adwuma o ase ya bia ne mu kokope bi mane se hu adwuma okroma de a kokope bi mane ebisi heye tie ni woni wanim no mpe bi wa amfama onya sa ne to ano Pentecost fonte sa mo nyama papa no ko Pentecost ai ana no o trotro guso o trotri Pentecost mission no o trotro tatalasta ho baby brema die we de tatalasta we brema die si kwa no ho no o trotro eti maladi ya grace once wa fele we unya aso da bia no wakoyi aba eti maladi papa no onya isa sasem we say akra we ehunu kwai de koto ne sofo pani ani mu a eya nim gua se kra ma no enti adwuma we ye ntua nka china no wa ma ye ntwe ne sofo pani ne ye ko sofo pani mission house sofo no ananim no nko bo se nkuro nkyere so enti papa ai sofo pani no edu ba bia ni malady we eya na eya o se akola ti sei abaya ti sei malady oba office e busa no se wo ye obi a wo bo ni tirimpo so obesa ya also control bia ni o eye wono a ne life na ko de nam ko be sei pacha se wakọ Pentecost bi nti wasua tro no wo so pese o trase no obabra pa no nya adwuma papa yi bo nyina usu ba nyina obeye kronkron amerad mala di wazo makọ Pentecost ni bi Pentecost ni wode ye eti maladi wanti ne ma bi ase o mani me eti nkyira twan maladi one free can say fie mienu eya ye di hu free nti na se one hwe no 20 years na kwesa busumi bi akra 1000 cities malady 20 years nke iska say kaudi akra no kra bank emiri ekense busia na ope ka dimrika se mahwa mamia no mahwa no wo mu se su malady se wo mu si fans one number bia no de je fans me ba pani wo 22 years no de samra ni no yese eja don ko nya santo atoan oni mu we ozo kwa papa se o kra benya be 20 obi o 22 ndua sise eja don kwa dia wo ye Pentecost nyame nya sa
mo nya ye sa nyama na wo yam wa wunni Mr. Donko tie hwa Daniel Donko wa wunni ni bia bona beti se ogunu woni mase ogunu woni mase maladi wan hwe bada sabi eye kasa wo wa ba ya wo se ka chense wo ye dede ofio ompra no wa ye dede oba no anu abefio se papa bua me na me ko haidai wo to na jo se wo ye dede to fa dede ne ko kwenda akwa ne yire ne so ya na okasai ne yende me ko oje me kama nya me shira no pa ne yene nti kwa na ma twen so a ne yene de oye kama pa Pentecost ni ba pa ebuoni mu ne yene kwa de ko Roma wo ye hwan ha ne mi eno merima ai ye di dondo himno eno meri ye di dondo himno waya de nye me nyina na ene be yesa na be ma na watini tu na maladi akra yi se eduru ba bi no emu ye den ofafo mfre ne ma me na wo se ya na kom de no na efie nye me na se wa ye panyimu waya mmere ti se bia me na me ma me no wa akra ya na wo so ha o te se wo ye den pachese ye se wo ye den ese me nye edwuma bia na dura no pa adidie mu ni ade bia se bia o sending bia 50 bi na me dia to ana abi can person aka 2 million bi shebi bre me na mfa ma no na ye oba tan gu aye o na maladi mo ya o oba tan bia de nkatranse o na hwe wo ba ka ba tan pa ne baba we du sen ko betiti ne pogrum ama som kura ko be ye oba hwe na ade maladi we eye de na wo papa no so wa anhwe wa mu sani mu asem me bisa wo se eye de yi me bisa no on shedan kan sem bi e bia se me ma me ba ho no mbege dede na ma me gbogbo ni ji bi de na me so mi nya me wo se me na be ma ne me na ba de bia wo mu ko ne so wo meduma ho no so o mehwe wo so on be hwe me so mu ko bi on fi obi ya na no me ka chen se me na be ma wa bere me opa na me ko school na se ade esa na me afiam na be ma oye panyi mu pa so be betina kwa ho ba be twen me na opa me be hwehwe on kampo no ka se na me nto wan na be ma no ofi wonya sen 90 plus oh nya me hira no wo ko school na mo ba betena kwa ho atwe ba betena kwa no atwe me kope o ka so me fe kope ka de bi me mbaye na me na ba so frame me teachers for say me wan ye fa che e bi o musi me wo school mu tie pon ameba me ka je na sim me na me ka say na me na be ma campus me ba hwehwe on campus no woni me che no say wo hu na senka o me be sure na so be fe na ko hu ya ka be asem ka me say me na be ma na asem ye tutu jegu asem ti na me say asem na asem ye tutu jegu na abram pakasa enti malady we kura akra di be so yi Mr. Donko na adwini so se ne nana no ono o ma pre wo mu ho ahwe akoda yi no na ko ono wo sere ana wo hu ana ko ada form da Donko na Mr. Donko tietia nso na ko papa 90 years ko nya ko de puma so ne ko atwe ne hwemo o ade e opine ho Emoya 20 wo fia kra no 20 years onu suro ba be yi afi na wo de ne fans ana me bani o na me ba na ye adwuma wa yo malady me de make an say Pentecost for nyesa enai Pentecost for o mu tie ye o mu mura brema no mu kobo Donko abati se niema wo ye na tan eya ni guasesem sa koda wan hwe ne da na watimi ya busua na malady mi busa ne nua se de na wo busa ne maami o se ne maami na ye bi na onu so se wo ye young afi no wo be ware ete wo se onu so prepare no ho what the way count no de no so ka ho wa na kro no be wu ete ne wo mra fie kakra o be ware onu ba bia na wo wa hwa man koda we ne mre wo onu abai wa no onu onwale ye no wa sacrifice and what we no edi we na dru ba bi ai onware da no wati akura yi ne na kotena na wo tie hwa ha edidi nom ye ka wo jo se me wo ba bi a wo ne ye nkasa tire wunse mu mo bia hunu de ntia opeso be ma kra ni sika wo se na mi ameba o banal diskana ba malady 5000 malady yiska na so kanye sika bia wo ya wo ye ya wonsem ne nam TV ni radio so ana wunya ade efrim enda menya sa wo ya eda obetimi atra office wa trotro de eda batani din ho malady mesi Donko na eda bata ho etu omra breman no mekyerechire mu nda papa elda anadiken wo no ko Pentecost no fan Pankono Central na me wa hanis ba me ko aka ne me ma me no onko bi enti me ne ko na aso enti malady da Donko me dem ya ka ni din ho opo won po de eda
omra no metua sika na makra no 5000 de malady akra ya ro ho se ma o kan na no se kanata record be se form no wada so asori akwa adwuma onim se afi ne be so no wanya sika atoto niam kakra ana malady adwuma akra yi pay se mpo na keche 1500 malady so wonim te na wu nipa esuso nipa so a ye bete man kakra enja kwa wonim de obenya frim example for the friend bia omudi kobi awaba school awie malady aka adwuma de me na mbepa ma wo so wa ba school abesua de aka mesa fa phone afro se manya adwuma bra beye monya sa ne ma na wote ehwa ha wo ye no ba bia na yiri no akopa bisia bi 3 times enso ya na fe mpa bi mu sa pepe na wo de ba ma sa be wo hwo akutu bo ha ni na ugina TV so na uba wanhwe ne dan yatumi ahwe na na wie tesial na koraja nka moboro wa eti esu se boa no na ne wo toto ayampia de eja donko na ne pentecost no aya ugina mu tatalasta no asetes we ye be my central kwenda beji 200 na fa bi kotodua na wate na wo kina no pa no bra na yenhia wo no papa ne ehwe kwampa de be fa so ate hwe ho so yi wai mabe me bia na ada ba fefe na nyame be hira wo pa yo kotena se na krai na ko obi an so apesa wo boa me bai yesre ne papa ne nsema wo keka no adwen na sei eti wo hwe yen utie na apesa wo boa krai watimi awie teshiari ne maame ewu agya no ne maame nua keto a wo hwe no no so oya baayoa ono so afa no obe walenti ama pressure aba ne so ne nananom so aye nkokora ne abrewa 90 plus ompewe opebabi ode ne tibeto e wo tema e ho no wanya adwuma no wakoyo sentade kro de besese fom na wada so no waye na adwuma eno anti no wonam mommo aye na ye mpedan e ma ye bayi why ye pam chew na emwa na be ma bia nkofa no ankodada na nsa akoda ya brabo ama yen kwenda epese me ma wakwanya kasa ne bia na obi nso beboa wa why na wo sede ne ka Pasha mese tie ma wa no force te bi obi betimi aboa mi kakra bi metimi di ahan dan na meso meye edwuma se de be ya ma no be ko me sa be ko ma no na me nkonko dan obi ya enu nko na mesere yo ye da sipi radin shira why o chana no pa be he wani so ate radin kan ami sure yo abusia wasofu sewu resource no anya ba wu lande karista tena se resource no aba say hwan na di HIV ni ma hwan na di HIV ni ba obi resource wa ba o resource wanya ba o ehu o yanum ediadia karista enko medase ewa akonya kese a ode amami my lady mechia etiefo eni ahwefo nyina na eben me gema konya se ya no hu se characteristic nupa ye dia badwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene Hindi Herbal Mixture ye no mu nkomo eni mu adanse ene apomudim nsɛm ane ye de be sommo no dofo nkomo ya hyase yi me de ye do a ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene edi kan won nkomo twetwen mu sa do we aye do a oba ene bema etimi nom na uyo oba na utiemi atiemiye oba bi wo ho a infections hanadwen infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena impempi no eba ne saa etimi egya no jonso ya yawo oba bi su wo ho a eba ne saa etimi ma sebi ensan bi a ehonya ni kakra etigu na himfi ho prekesen sa uyo oba na utieme na infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene wa betena na etetew na hawadwen na wakon akon ohun sisan bia o ma ba me se o last stop na aba Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni edura oba onoma ebeboa enu ni edura oba onoma infections bia etetew wa hawadwen no eduro no ebeyi ni nyina e de free ho oba bi so ho a white pa no ode poa hanadwen etete no etimi ma sabi ensuo bi egugu na ehunya ni kakra etimi so egya no enkekaye nketenkete bi a ehunya ni kakra sa uyo oba na utimi ade bia meka enya husesie nkoa ne se oba obesentade akese ene rega kese
ahosiesie pa edimu ebema wa himfi ho no achi yopo ene se oba ubenom Zahara mixture ene ni G capsules no unu maduro no na eyi white bia ehawadwen white bia ahye wo so ache no enkikaye na ehawadwen no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho wodia ne se obekọ drugstore pharmacy shop herbal shop bia bel wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se uye bema so na wo ho na innam yare ene wabetena bema bi wo ho a wafa innam yare bi ti se gono impempi no eba ne sa etimi ma ne bema no esote etimi ma ne bema no efon etimi ma ne bema no ensansa nkro kitinkiti bi etigu ne bema no ho prekese bema bi wo ho a eba ne sa odwonso na ohuna mane na ochem ansa na dwonso na etimaba ho a bonsa dwonso so eka ne ntentem ho a bonsa ne bema mu nyina ebo no pe bonsa ne bema mu esese no ne bema mu edwan no so wo ye bema na otesa na nnam yare ene wabetena na ho a bonsa ensufita na efiri ne bema mu eba bema mesrew wa duro eye baako pe mentina ho emma infections na enhye so ko ba bie to waduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa duro we eye duro a sa wo yo ba na wo ho na untimi emu nsa oba bi wo ho a 5 years ni onya ne menses da oba bi so wo ho a onya ne menses na dakro pe na atwa flow no entimi emmaye sa wo yo ba na otisa adura me di ho adanse akamfo e dia ma se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa duro we esa ye duro a ebo oba bia oni atenka oba bi wo ho na tenka no eni ho sa wo yo ba na utieme na uni atenka adura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a impempi no wadwale awie no na yese de bibi ene nam ne ho no saa de we aye no wa kwa na yese de no ho ekeka no nketenkete odofo wuti saa drugstore pharmacy shop herbal shop bi aban wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura odofo onoma bacteria infections bia eha nipadua no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo bi so ho a ulcer pa etete no eha na dwen ene na betena so yo odofo na wotesa na ulcer etete eha wadwen obi wo ho a ondidi ya boy the moment a aduane so beto ne yema no na amane hunu pa na ohu obi wo so a ho abose ne boa no nyina ehye no odofo wotesa drugstore pharmacy shop herbal shop bi abel wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules say draw we esa ye do odofo nubura ahodo ane yakeka bom atwemu ahoden no ede aye so odofo wo ho na wo weak immune system because asem ya me patch sen obi wo ho ade bia obose ono nko ano waye no phone yare nketenkete eha no obose oye bibi kakra bia no wabre na oteso na ohuna mane walking distance kakra bia obose wabre de bia obose ono nko e wan nketenkete cold kata na eha na dwen de bia obose e disturb no obose ono nko aso onya infections a de bia ekọ na ba odofo otisa adura ebeboa wo ebebusti immune system no amwo pomoden no akonanim esipi esita agina so ene Zahara mixture ene Zahara G capsule odofo die number si ebia na bibi kire wadwene so anase wato aduro no onti bibias odofo friend number 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 odofo yebekọ ya adura ye de abadwa so efe no hindi Herbal mixture na sa aduro we eye adura odofo eye malaria fever tatahwepa aduro obi wo ho a obo se da bia nanum aya nwonwonwono ontimi endidi enye kama odofo bi so wo ho a ono nko a obo se na aposo eye ne ya de bia obo se nipadua no aye hyehye ade chia no pa obo so ono nko ne ene energy no ewo fom na pomuden no ewo fom odofo wote sa fa hindi Herbal mixture na eye waduro
na o typhoid na aye kranko na wako no o typhoid na eto so a eba na man hunu pa na won hunu odofo fa hindi Herbal mixture na aye waduro enu ne adura ebeboa wo odofo bi so ho a the sugar level no de bi obecheke sura na elko odofo fa hindi Herbal mixture no aye waduro enu ne adura odofo ebeboa regulate sugar level no na obi ho adwuma oye na eden me pa chesen oye adwuma wo eja ho ogina ententen eche eba ne sa na de bia na amana pomuden na awo fom odofo otisa fa hindi Herbal mixture na aye waduro quadra store pharmacy shop ba bia to waduro Ghana ha bowura ho wo se wo pe hindi Herbal mixture enu ne adura odofo onoma ebeboa yalie bia ahinta wo nipadua ne mu no ebe yi ne nyina e de afiri ho odofo ekobetwetwe na duru ye dura ye de ebadwa so a ye fre no Zahara man capsules na sa do we e ye dura ye se ye de boa ba ma bia se uye ba ma na utiemi atiemi ye de ma Zahara man capsules no eda mu sronko ne se sa do we e ye dura e ye natural herbs e ye nubuna ahodo ana ya keka bom atwetwe mu ahoden no e de ye Zahara man capsules no enye memeduro na ono ma na agya utipaya dachi edin sunsuanbo so bone ebebre wo no Zahara man capsules ne ye dura e ye natural herbs sitsana uye ba ma na upe imemeduro no ma ebebo pa dia ba ma mesrew fa Zahara man capsules na aye waduro ba ma bi ho a premature ejaculation ene na betena e hana dwen e tete no oitimi ma oba no ani enje se uye ba ma na otisa mesrew adura ebeboa wo midi ho adanse e de ma wo se pabi sisi a ene Zahara man capsules se uye ba ma so na wo ho na weak erection pa ene wa betena weak erection age wa boso ba ma mesrew ba bia to waduro bia o de bowura ho wo se wo pe Zahara man capsules se uye ba ma so na wo ho na sisi yale pa chencherenche ene wa betena sisi yale age wa boso sisi yale entimi ema undile ema oba no ene nje ba ma Zahara man capsules na ayi waduro quadra store pharmacy shop ba bia to waduro Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules na o to aduro na ba ma obenom na anopa 2 enumna 2 num toatoa so na anoma mreye bia waye ya twetwe wo bon samrane efra wo amaniti ba ma no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odafo mesesi ya numbers ni biem tu de fa bibia onti asie bia no ofre ya ye benya adaje ne akirekire mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 0246 34 83 34 Oda for number no so the screen so to the fact bibia onti asie bia ofre ya ye benya adaje nya kirekire mu se do for de bia meka no aya ment na ho emma yare no enka won hye dem enya mobo afisa na sitere mu enden to the ko bia eton odo Ghana ha bia wo se wo pe Zahara mixture eni Zahara G capsules a uto adro no na onno ma wo de mixture no ana benom Zahara mixture no ana benom Zahara G capsules na ebeboa abusti immune system no aside to infections bia ehawadwen eni Zahara man capsules a yade bedwa so a ebo ba ma bia me se waye mra e ma twetwe no ebo no nsamra ne se we de ontra one oye 1 minute be ma eni hindi Herbal mixture yade bedwa so a ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene na betena odofo yo nupai ya topete Ghana ha efa ba bia okwa obenya bi na owo Accra okọ Okaishi drug lane shops wo ho nyina atombi Ruta Herbal Angel Herbal Halus Herbal so shops wo ho nyina omnyina atombi na obakumase so a obata fofoma PFA pharmacy abusu wo ho na okọ Ashtown imurom KO so a Blizzard Require Fredimens Herbal Dani Herbal Kolenak Herbal Apidank Herbal Misty Herbal shops nyina atombi na okọ asafofoma Herbal pharmacy Jab pharmacy abusu wo ho na okọ Bogoso so a obenya bi wo Unique Herbs Prisia so obenya bi wo Unique Herbs na okọ Takorade famu so wo ha okọ ho a Crisis the answer abusu wo ho
AA Mensa say Charles say shops wo ho nyina nimdeɛ pharmacy obenya bi wɔ no ho say Ghana ha ba bia me se ye ton oduro bia no obenya bi na Zahara Mixture no any G capsules no de tie ne say ye infections ana I how ana onu maduro na de also hu ne say also wo ma wo partner anu maduro no bi unless say ebia ba bia wo fa yale no free no onko hobiam na onu maduro no so a obebu Zahara Mixture no tablespoon no 6 o measure 6 gu cup ma now there are many G capsules no 2 anopa ene enumre na onu maduro na aya ma ne nya consistent na wonom ne saa ne dia menim so wonom ne saa ma ne nya consistent sa infections bia ehawo ahinta wo ne padua no mu no aduro no ebeyi ne nyina e de afiri ho aya impempi no obi wo ho a onu maduro de atwiti ebia ennam yare ana eha na onom ne na adekye wonom onom ne na adekye wonom dabi me nom ne saa nom no anopa enumre nom toatoa so na onom ne saa de a infections bia na sa wo ye bema obema na eso te no obema na ehi no obema na ensansan bi age obema na boso no ne nyina ebeyi ne nyina e de afiri ho sa all sa so na eha nipadua na etete odofo me say me no tonchia fa Zahara Mixture no ani G capsules no eye waduro na ebeyi ne nyina e de afiri ho oba bi so ho a ne menses no entimi ma eba ne sa na man hunu no namu oba bi so ho a ne menses no do a menstrual pains pa amane hunu no namu sa wo yo ba na wotesa na o menses no flow no entimi emmeye o menses no eba na atwa oba me say Zahara Mixture no ebe ye miracle na mawo drugstore pharmacy shop ba bi eton aduro bia wo se wo pe Zahara Mixture ene ni G capsules na onum aduro na obe ya dance na waka say currency aduro no eye papa me da say my lady. Yes, so yeah, that's say papa so bye. Mama Kwenda metrasiona me baby Elizabeth Ephraim ascending 500 and yakuyabe wamra meji na fi imu. Oh, ya Grace na de ne de wanyilumba nyuma mama me. Wanyilumba nyuma mama me. Paiboy. O shay unimu ede na o heso azuka. She na yi me paiboy. De watch it. Pabwa im sa wo dem de pabwa ke 20 ho. Ebi am pabwa wo ebe kumu nya nkwanoma e de ochire. In paiboy so sa nkwanoma. Asem firi okonoma dem. Grandpa mon friend mra na yenko ye ni me kan yi no way. Case in a way. Case number 2. Mumfra kolane mama jini sikani yankuyanim. Sarah Tete eno free ba ebogo so. Wan waba no kunadu Thomas Jamfi wanu so obogo so. Kwa! Madam, your Bible Quran be focus your kasa precaution abodi an cross. Pedie. Koya sorry. Zion Babia. Zion Babia. Enye nyame na miso na kama to ade ndi abon. Zion Babia be na ye konkron. Mo kwa sole mo kwa so timba e bu ba so abetwa maso. Ukosi esi anka ka se Zion Babia ka be ka se sorry na shire. Ese konkron. Ayi. Edwaman. Zion Babia je so sorry na shire. Sorry na shire. Also to mention. What say sumadru wo? Ya watch re. So le fan kwadu sa no e pe be tena na ba entrance ma gain trans why papa to me shire sumadru se kusu na da isika no ba ko ka ewe
me se mompe mienu ma me no mafa baako ma bena owo Boshen Tescodon family wa ma 100 cedis ena me baba akwa friend Elizabeth Ephraim ono so ama 500 maame wo gi ni saa no nye se ne wo kwa woda check nkokosire ye boabo anu se ya na wo de akoha da no nye se ne wanya skanti afi na akoto data akotra TikTok akohwe eniema akoda check ne nkokosire eni prekonam so me unso agi tries green no so ye minishie so ye scat obi nu baby amufra moba ya grace we Kevin so ase green tries say scout was immigration officer e do kire hey first carman no ni wura muso hu mo 500 nka no ho Achonya misha omo this guy na medum yo sen we rado bia nyama. Amen. Yo. Auntie Sarah betra konwam. Ima Salami. Also let's contribute for her no dey ba we. Adama. Nicholas Asante de waboka wo. Enra kuna form akoma 10. Obia o man 10 million. The birthday no press be asori them the whole videos nyina send no. Enti wa aboka. Ti Ima Salami o de we. Papa asambe na ho. Acho me bra Thomas na. E fo aba on check me. I be jedi asem ni. Yen ko mo mi ho kura on person obeko. Mi am ri hwe ni ma mi machiti kwan ya. Oni me anya kasa. Ti nyabotre Sarah memfa bufu nkasa. Why? To bo ase. Oni bra Thomas na ye den. Menene ne o. O ni baby na me so me wo. O mpra no no. Ushi ana di sei. Acheka. Bebe sei. 20 million. Now ono badada. O yere. On family ko fi on family ko. Be nkwala de waka cha so on kwala su. Now so wo ba. Wo ba sei. Mienu ya nwale wansuro amohu se wa ha mu na mu aye dededen ko no wo ba bo ntomago e de awulam. Pasolomotu uni ma de klo any Lydia. Hey, uni pasolomotu any Lydia. Hey, na mu hia mema na no ma bibi mu no ma bibi. Ya no mu so mu hia children. Anamo ye fatal. Eti de mu hia mema na fatal ground. Na mo nyanyam wo no. Wa umienu Sarah, wa unikum. Wo nwene wo ho. Wa ko hia Thomas de tika krakaseti. Once we ja wala afia. Mesimo de ma ha mu ya mu de. Na mu kire roba yi so de. Anajo ado roba, uni ma de kro. Ladies condom. Wo bubo wura mu a. Na wa bi anu no, eno de mo mpo. Daddy enso bi nso nsa ho. My wade na de awura nsa ho. No so nte. Eni wo ba wu 30. Nya de ba kwa atos. Mam sala. Bra no hia no no wa de adwuma. Me ba to excavator. Yene so ska. O so excavator. E na woni ne tena na edi science na nyinsen ya bai. Embrem kakra. Emri bem. Ebi ba ese ya na. Tafe ne bi aba. Ka say na eden na all of a sudden o say wa na osusu se nyo no ana. Oh, am kan say. Na fe die na asi. Yen ko mo mi ho person obeko. Mommy be na mo kwa ne ho kla. Ma me ho person obeko. Yen ko me ma me ho so person obeko. Ete me hwe ne ma me nua. Na wa kọ. Na ma kọ ho. Ma me nua ne frɛ na on person obeko. Ah. Oye die ni. Oye wa say. Na so ye die ni. Krobo. Ti wo krofo wo gadangbe. Fahin, mo wo fahin. Agomenya. E no no so ne krofo no wo fahin. Body na wo hia no we. Ne
yes o kasa nti ya mabre makasa on kasa kese so on kasa be so timi twia banko tiri so mo no ti ono a de obeya no ho no wo ya ase ne nyina ye nyina kom ni aye ne tete e de anko ahia ni yankwa wudi yankwa momi ho yankwa momi ho momi be na obi ko no asem se nti sa ba ye ni able wudi yankwa momi ho ne yankwa momi ho sala je serious ne yankasem no nyinsen ba ye no wodi tu nanim sa wonyam eno so yo na die na asi bede ko to na master ni senya na master po anko o ma miskan franco hospital ya omo sha me nyambo wo kira be ko hospital me ka bia o mbua me na wo ye da adwuma me chon be sheet okay utwa be sheet eno no so eye excavator adwuma woni ne nete dan ba akom na ususu se die nti no wo ye saa no because una woni ne ti o uni ne suba me susu say events me ko ane ma me according to ne ma me ketwa na ne ma me ketwa kwa ka say oba no ni ne njai yake so wo yere oba no ni ne njai na me hu say onu ti na on so de ere ode me ko ne ma me ho di me hu say ne ko no ogu me kwasi na ne ma me no ko mfa nko no nko e odan say bia wo ma me ne bia ono be kwa akohu ni say modi hie me ne na afafuru me ma me no ena mu wenti mi timi nka che me say ne wo ho ni on person obe ko ho enti ne e ba na sa me timi nko de enko me ma me ho ka to ni ne tena ye nyina no onko onim wabusuani bia onim wabusuani bia onim nua bia na unso ayere kokko e ma Samson ma Goliath ma David e ma Saddam Hussein abawu wa hia obi Sarah sebi wa wumienu wa anware wa san hia obi the same mistake na na mo ya mo nam so almost kan go hospital so o ma ana ebi na eni ho ebi wo ma na o ma me adai why ye day because what's am no me dey mente e ne besi so oni be ma te fine wanyen ama no na o ma miska nko hospital me ma ye nkomo mi me nkomo mi e ye de adea because na bram pamenti ase baby eni won so awusie firi wo be jani wo ana wo mu no oh me nka sem fon fanche ye wa wo ye ho ano em se wo be short to respect kakra because the way wo ye wo ho ne wanim no me kura wo fele me a wo dwi ho saa no wono de onya na e be yede pa mo ma fra Thomas ne ma ye na de ye wo mu ani ya badwuman ko hia obi menu obi wo ho ko hia obi menu obi wo ho edura najo a obi a to ne pum ye nim de yakoso wo ho ba wo badwuma ya de sabi nkwasa sem bebre bebo ani na wona ne kwasha dem so wanfla wo hinini woto yi se style obi yi sala mewa oba sala se stars ya obi yi ameja to me tikrenkre manya no ko to me wudi photo bai yen trend ni free anu Australia eja to me kan hu na photo bedru Australia ya yenye birthday ni free obra ye frɛ Thomas ye edino Hussein Ibrahim ya wana regional Sompa money show crew ono e kasama afọ de ba santema ntem so afọ yera Franka mo akoyene ene wodi na woda katachie ya no nwale ya we de ma mfa na ma we aso we de ne hutwa sane watuba ni afro haji salamatu haji Grace Hussein ene Hussein di na woda esre osuru nhira nkwatenten ne enmonyam nyina so de ma no Sompa money show crew ni nyina from Yeroma here we do bache abo amasante abo akukua akosua sumwa any almighty ya Grace ne to asodan o se emfa ho se ye ne to asodan obetimi atuba am ya friend haji nuzurat papa na udu awude unyamishra we ora Anthony Asare chumasi
ɛna man twere nwie me boa ya twumasi ɛna odi na woda esra wo suru nhira nkwatenten enso de man ne yere ne ma omo US Ohio omo se omo hwe yenso ye do omo pa ɛna omo we hye ketachie enso happy birthday asa yo ɛna obesi so ya me sister obesi America o se ya nominate no okoje award bi ti yesra do force o montoma no maye wa America kuru no maye ai Mr Champo ye wie program so de onyame de o ye ehu ebubu base ya ɛna nipa mienu na attest ye wie na anu ade nipa 3 na nenkwa se de chese aboro so nyame gusu so ye adwuma woman of faith platforms ye fra ye nya no munya no omfa ene mo fa ne photo nto so ne nto ne nkra bia na obi ahunu aka kire ne se ye frɛ no Tommy oyo obi ahwa na koma opɛ nto kwasema na bibisa na fa ade na oye wo saa Sarah ade na oye wo saa ana wonyim ye no na osuro se na yire no bete ana sana stemad mom no oyeka one ne yire na wo nkura asan omo so ofa he brono e de minimo bo omo so okuma se ya na chede omfa ayebe kwambo adu okro bezo Ghana he ya hey skano agire ya je kopeda na mano ya bra kwambo adu asend 2000 eti eguso de be ni so oba kopeda no skano bo anu oba kopeda no ne ya frɛ ni fie wura na kasa ne ya send ya to fie wura na kansu na ukọ said the enieme keka kro no fried rice ni check be mu amwaye ate eti yesre ye bakwenda ye bra boadu onyame nhirawo me se de waye wo mabe ye ya behwew na de ondo so wanhwe ne ba na wadru tertiary na wade pentecost nyame akata nani a akoda pe ba bia akotena no akoye adwuma nye se ukohwani school na pedan ma no from February up to this time wo se agina phone so e kire nsemu ne de abeboa na pa wo de wo Daniel Donko emema Pentecost mu chi asen men asen ni we de ndie nya asen we de men o se felua men Daniel Donko felua men Daniel Donko felua because what me awo akoda ni maami ewu agya na ne maami nom ne nananom emerewafo ne kokrafo a yadru mfie 90s ahwa akoda na manatumi awie tertiary na wodi ewom se ha dan no nkoye adwuma na asa gi se twa supporter fa turumu a na wanya ade eti Daniel Donko men ene da hom oba payenko kase eti wusu hwehwe mu no wahu se baima no ne yiri ni nyae me se champ problem na bra no call na onye se obefa so mama me sumi wafa me se sanini beje kan sika no kwenda hwani sister ukuni ni ole de ni mu ado ye kefit da letter oh nobleman Mr. your friend is say Thomas Jemfi oh na Jemfi na dai fa phone no wa ye pacho nye bo apaye ye frɛ wa wo mfa ti ne ye se obi hwɛ wa no nka nche se fa phone ma ye wa ye pacho obey nso ma wo toro obro so no me de me se me nyini because the war ye ne ho no bi kura wo mu ade etika wo so kan bibi kire ya na yate de ekoso me ze champo so mama me dance so mama ye me na me hu ade ya na haye emre bi enipa wo kotibia bi mu a senka wo trase na opim ko akire na wo hwe obrabo mu ansana watu anamon bi wese nso de emani bebre eba ha se ya
some mistake kronwa no mo yesterday baba come and say so no what to cry I was what to was an cry no wo kwa mo enche wo fe no come when mo so da ho black keeper black beauty papa bi sebi o es ko to no bo ase a ke bi anka wo bi eware no abrante ya wo de to so mama wonye na dwen say wo pe relationship bi ne mom na nka wo twa akọ wo de no friend say etine hot so ne mom no enkwanhia ne wo hia say ababa no akwakonyin say odo pa de so mama emema no abrampe di madanse be ma do wo wunyin say ya the way ya wo be welcome no anababa me boa wo be welcome wo na any the way no anya ne de e je say ono sister na ye me yes sister say bi nyin say de nke papa na so ne die no asade wo ya oni awerho amana ka ne na ano ne eto no ne mamienu ayi asabi wanya ekunu enu nti no ne maame honom na won fa ne nko na won fra nko wo no ya kana wo tu sa na mo wo na esenka wo di kan enam ne wahu nti no wo di no ufo so no na ka moko mabusua wo abusua fo na ka wo hu se bia wo invite no wan ko dia oba bia wo ne be mate ho na wo ka se wo onu nko wo maame ho na wo papa ho ne so twentwe na asene so wo ne se wo hia ese wo twa so samuel nka wo yesa nka wo se abrante no wo mpel emfa won ni sika wo na emfa won ni sebi na yiri bia ya wo wonye na dwen se wo po ba bi e de abone bra na se wo po ba bi e de aka na yiri ho na yiri no ya afa no no wo de wonye na dwen enunti efuto ya adaba ni se ya friend ni nese ni nsaka sebi dia no ahwe ama wawo ya na dum penso bi nso a obetimi ene onyinsan efiti ase ne nkoyie na emom no wo be wo wie no so no ne dua na odo na ba so ma me empa ya na ye bose wo frɛ no no oba ne ne transe a na ni nsan de ompere kwa ese so hwe no ese ono kwantimi mo sa abra no ma ne yie medase yenso ye dase oba ya ma medase na asamu a mepese meka ne se yemfo so be ma se onfa me nkwachia bema wone netia yenka nkyere ne se fa me kwachia ansana wahunu se mede oba kwa akwachia bema eye nipa bi a ono ankasa de nanu to fom no ono a wo hwe na ekoyi a enya wo maame na abeka kyen se bra fa me kwachia wabusua wono abeso won sada koro no de wakwa akwachia se oba mehia ne nie sister yi so ntimi nka nkyere se bra ne wo yere mpo a wonim menye hwe ontimi nka sa se bra ne wo yere a wonim eye den a wonim mema no madwene mu da ho de omu ye bi omu nim se ade omu ye yi eye ana se nye so won ena se wo no wa wumienu anya yie wanya be ma ama na anya wo ho ade eba ba akokra mpokra hwe enwumu abebo na ma akora na ba benyini o de ba akwa aka nkora mienu omo sori o mbedidi make say wonko a bashit mfaso yesen sikasa na wo bashit tom ni nyina maami 20 mi antena se amfa calculator bi ne pen ne paper bi anto abrabo yi ho wakwa akohie obi se wotwi excavator e ma no trick ba akwa e wono no wotwi excavator anti hoye maame nkwa na memfa nkwahye ne kon so sa ate aka ne kom sese ya nani abre ne ho bra na na e bekoto asre nyinzan de enya ba na aba ade ya no ututu bom kura na ode hye a edi na be yesen kura be pia ma obi ayeden ate sese no wakwa akwaye enti e besre no ne onfa na nkyeremu bi owo bi onfa maye na yesu ehunu kwan pa ye betimi di asemi afa so ma me da ase yesi obi afrese o bogo so atechim jamfi no way o bogo so he eni fadwom ayu se ni na boy every bogo so bi bogo so e bia wa firi wa kodu aye kanso a wote aso obi a wa hu ni kanso eni fadwom akona kwa hwe ne kwenda be transi bra nyabutre pacho Dr. Ready to boss in harass kwenda the iron 500 na fama ye why na fa 200 de kotaduane di abusuafo mo me nka jangu me na we di esika yase ye nya ama na ano say ye nya 2005 momo aye na ye nya na nka na ni che ntwa ne papa no emmo na nka ye ma ne nkopedan ni bi na ye ntua kama no nko start na dwuma na ne papa de o ye ne ho no awura on se TV so ne ye tia SS kama so ko ha dan wo ko ne nko be fra o papa no na bibia no o be ya mam
bibia no obeyama papa wa wo pa kola ni monyamfo ne ho fefefe sei etimi ara ne ho so 22 years awie tertiary ne maame awuagya na ha dan keke wanya adwuma o doctor akora nya adwuma otema papa wa nhwe no na ne maame nua no ma hwe na na wie pesika 5000 man ko ha dan since February akora da so tikumase obesan awo foforo say mema say nsu eta wo ma yafe e chen po wodi ni say wo wan wodi ni wo Herbal eti dia no momwae why kwenda kasa say we yenya 2005 mo meso emu na enwie kunukura pacho etie fonya hwe obi busa momo number o edamase momo number be ne de ma no sesi ni kaka motini di ababedu mufa number nto so ma ya obi pe momo wa yi no fa yi no to so no na we are to so ye nya we empty ni a hwehwe wo no pese be kwa pacho na mesem asem be bo ame na menya de aka ne so asos na me de akwa ye mejuma me damas yo bra I kwenda for 500 pesos na di munya ko 2005 That's why virtuous women of prayer for every was say odi dwumadi esun kokra o say o mu fi hye anum a wadie no wo hye ho fa kasa for me speaker no ye evangelist patient will for the graft guest no ye Mrs Eleanor Ife Amano mama Ife no oh baby na fe enyum ftofo no ye kwakujasi Rama entries of Mama Sarah set the champion Frida Boatin onyamedifo a woje ahohoi prophetess Nancy Usua from Pon ekoso atonsu Presby Church Kumasi 20th September that me da say manifesting in God's glory nyina ye kobi also okay hello Mama good afternoon ma yes so pesa one me kasa me patron yeti me patron me sister net wo no me slow ma show sa me slow 24 pa be sheet na o kasa o ton no be lie ne fatum no be am frame bi sa so ton be sheet na na so we jai dada we jai be sheet ne ton we jai ton onenam bi sa no ka de say ni junior sister na kasa no was junior sister na kasa na che so onenam kwa ton ade na so on ton ya kasa chere na so on ton ade sabi ufi ya ho kokojo ho kwa me ho ko we ho a emuwa me po me ya kwala me ye djuma wonya djuma bia onye djuma bia umbisa ni ye akwala na okan no kenyin ne papa so be father ko to school mo wa pesa akwala de be ko won so fa ya wo fa kojo akwala no so ye ba enti o ko be nyina akwala na show enti akwala de be nya be 30 na say 18 years no o se na akwala no so start e fa wa na mo na be ma na wona na nyam no wunim be makro no ma mi nim no onu bo nim so timi kan kire me owo first born me ka che second born no owo no okoye family planning mi ana ma de koye family planning na me ka che se mani wu bio iti ni fa de sebi ba ko fa weni so di su nyansa e na obe ka che me se be ma ni so onyi no de ne na me ka che se be ma no nyim ne to be jar be ma ni nyim ne pedo jar ko kuma se wona watiti u mo we mo hwa akola ne sa wasa akwa nyi bio me ma me ka sa kire iti onu timi kan kire ma me ba fra ma me kura ka kire no edi se wo fra ne kura me pa cho tuni foma me pa efi abusia ebusia bia obi odebola okay ebusia pani ebusia bia mu de kronom debola we bi ni ewu wono ani nua asem o chire mu chire no piwa ke na frɛ yo eye 3p oso na no sai otititi efie bia mu hia why kase bro so eye 3p untumi nya ohwe ya ko gibia 3p garlic krogen ane dia ye me pa cho se eye baby e to na duro etu aduro bia 0248928824 we a public academy
City Mountain Zori. Yeah, ko BCC. Suku yi ose te said the odo ba ko English wo hima krum. Sans omu yusu British Kalikala. Aye, come. Suku yi Obuomu Road, Eben Lamte Hills. Yeah, Kaswa Amasaman Road. Yeah, ko se. Ojin koda foforo 0249282329. Midima fo se wani amawo a. Dr. Time da so. Ojini hu die enti. Obetwa brato ya de so. Ententem kra. So wa mo ya de. Stroke, diabetes, prostrate. Ni no tu ase. Ye wo abuya kwa gogo. Ye ko ho. Frɛ wɔn mo 0500 727 Best Brain. Ye nkonkonji. Wɔtintim nwoma. Ye kwaji bia. Profopotɔ kasa ɛne nkontabuo mathematics. Ni nyina da. Ofiri basic 1 copem 6. Ye jibia. JHS 4 ka ho. Ye kwaji bi ma. Ɔsi baabi a nwoma ni kyerɛ no. Omadu ho da. Ɔmo de ɔmo twam kra ɛkɔ anim kra. Mepa kyɛw nti grow fine. Grow fine. Pacho doctor say mo ja so ate Eye grow fine. Ko kete so awo na Eye grow fine. Aniema wedi na ni asai Eye grow fine. Ayade awie na ahotowo Eye grow fine. Obatan wa wo na beti asi abonten Eye grow fine. Say ye mogam sem dia Eye grow fine. Ye ni aye koko Ene ye de aye. Anu aye nam Eye kama. Grow fine dear Ube grow fine. 0244596532 Lawson Delay my capsule. Yeah, the Lawson Locke. Papa yi wonro. Lawson dilemma. Papa yi wonro. Lawson eba mixture. Ojibi. Say you join this. A big jan. Typhoid. Ebeko. Diabetes. What yes. Stroke. Una okro. Cholesterol. Kon won show. Yemen koyi. Obeko yama. 0242133577. Your doctor tell you come na Abraham Pamela. Me pacho baby bia wo a wutie no eha ome Herbal clinic a yaso ye no ewo ebuakwa sepase ewo kumase me pacho akra anso so ye wo awudome runabout se wutie ye na se nyarewa me bebo so yi no se bi ha nko ade a na ne nyankopon enam so aboa wo obi wo ho a owo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka se ebefura ye won senchani bi wo ho a ubehu ewo ani ni so enne che se wani no ebefura mambo sa senchani ni bi so emfa nkyere ani ni befura obi wo ho hu ade se bo obi hu ade se ngusie obi wo ho a ensuo eta nani no eso obi wo ho a nani no baako hunu baako ehunu no obi wo kora nso so ase obi fira kyere ba obehunu se obi na eba no enipa ne hye atade kokko anase atade tuntum na enso so se nipa no amen no a onhunu se eyekofi anase eyefia eye ani no na efra na ebo nkae enti saa wo haw no se ohunu bi pe ewo nipadua mu anase wani ne so a mesero fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa wo me number no 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 aha nti me pa cho number no eno no free si a eno achie ni se wutie me obi wo ho a stroke edi na to form team stroke no da bia metena fidie so ameka se ye wo yade bi wo ho a se bo wuro ni padua ni mu ana unya sa yade na stroke de ne ho bagim yade bi ti se pressure ana se diabetes pressure ne diabetes kro no anso na se friend pani me pa cho tie nie na se pressure ne diabetes no wo bi na se di stroke brewa eno so so nsenkyere ne a wo be hu oni padua mu a kyere se pressure and diabetes na wunya aye no the stroke bro no nsenkyene ni bi nso nie ubonso ho ana wonsa wonan eye otitiriti afenso obi ho a wode ne tia fom a ubonso wonan na wode tia fom no fom no ya odofo se de watia fufuo anase mattress so no anase se de wutie dia ateche emu no pressure and diabetes no a won na ebo nka se stroke de ne ho gim enu nti Ome Herbal clinic pe ye no ni bi ne nonom na emo a wo enu akire no obi nso kura wo ho a ne nan ho hyehye no se de wo de ointment ano odene afa ne nan ho no ana se te se de wo de ensuohie bi agu ne nan ho no me pa cho saa ensenchene na ho hyehye no ana se otia foma na fom yodofo no se wunya bi ana se bi how na onya yade friend pressure ana diabetes a foma se stroke de ne ho abagimo saa wo ha kro no anso so no se friend pani
se eno no so no sa pressure ne diabetes kro no an se e be fra wani a ena na me kyekere mu no ubon se obi fira kyere e ba ubehunu so obi na e ba ne nipa nsa atade kokko anaze atade tuntum na enso so wa menwa unwu na nimu dua no eye eye pressure ne diabetes no awo no na edum wani mesro famena mba no ne fre ne bra na awurade emfa me so emoa eno akire no ebia wutie me wo kompo wo asma me pacho tienie anase se bi mesre meka henia eda be ma wa yase henia no me pacho enya emema nko an ye wo no mo ema nyina timi ye wo ba bi wo ho a sabi ni funuma echi no henia na bi da ho ni nyina no awurade efa me so ehwe afa nu se wutie me na se pressure and diabetes no amonya stroke no awie enu nti wo je wo ho a enya enne awurade nyankopon ena me so ejew wo dia ne so obefa me number no aba be pie mu e wo omi Herbal clinic say ye kuma se na beba na say akra na beba ni nyina na ye behwe ye number no e 0594 873969 je number ni bi 0594 873969 me pa cho mo hwe TV no 0075 no eno no eye mea na mepeke enti se mekasa wia na eno ne de mafre 0075 no eno ne de se mekasa wia eye mea na mepeke aha nti no sesi e ni so ofra na de obenya obi amana peke anase de me secretary ni ebe peke no eye 0594 873969 eno ache ni se wutiem na se stroke de watu form team anase kompo e sha o minimu anase wutiem pressure yade ebi how ana asma hawa mesro famena ba no ne fre ne bra na awurade mfa me so emoa wo ebi a wutie me wawo ba akra na wo no akra ni ntimi nante obi kura ho a ne ba ni ntimi nante na akra so wonsa ntimi nkasa obi kura ho akra na wo no esensa akra na kakete so nti no yesi akra na kura nsuo ba mesro famena ba no ne fre ne bra na awurade mfa me so emoa wo eno achie ni wo ye bema u prostate no doctor kan chen so wanya prostate cancer anase prostate enlargement obi ho a ni prostate na anase ne be ma no kra no ojo nso a wote yaw e wone be ma mu obi ho a ye de dro ben catheter ahye ne be ma no emu me pa ocho mesra ni nyina sa wo ha we bi hawa ojo nso a jonso ne emeye ojo nso sabi mesra meka na ojo nso wo be ma no emu ehyehyew obi kra so ho a jonso no edene pa enso so no se ya nhye ne pipe ana se ya nhye ne catheter na ya mfa dro ben anto no be ma ontime nyonso enne awurade nyankopon na me so eboa bo modna ne bra na omi Herbal clinic ye ma onuro ne bi na awurade emfa ye nso emoa me pa chaw eni gisam ne se omi Herbal ba bibia wo wo Ghana ha wo hia me nuro ne bi no se wo pese ye mfa bi mra wo na wuntimi ma esane yade yede wato da mu nti sɛ de wani no asi adum afa no sɛ wo ba me maye no ho bɛyɛ odene a yebetimi de aduro no bi abrɛw na ani gisam ne sɛ yede aduro no brɛw a minni kan nyi usika ansa me pato tienie sɛ yede aduro no bi brɛw a minni kan anyi usika ansa medical de aduro no abrɛw sɛ wonsa ka aduro no wia ansa no asan de usika aba na emom amanonefo ne de mo amwa amanone ne de mesrɛ mo medical agimisika no wo sende usika no ba wia ansa na ye nso ya sende enuro no e de abrɛw me pa cho party nie yade bia hawo a obe pese ye mrew eho oduro e wo Ghana ha no se wo cape so wo sunwane se wo takorade ene ade se ye de aduro ne brewa mini kan nyi usika ansa medical de aduro na basa wonsa kan aduro ni wia wonsa kan aduro na wie na ansa na wasande usika na ye debe aba na emom se wo amanone de a medical agimisika no ansa kura na ende masande aduro no bi aba abrew enu nti se wani tutu wani kekaw uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako enhunu obi kura wo ho anani na efra no ho nani fitaa no fitaa foforo bi afifidi so a etene betuntum ni so ni nyina no eye ni na efra na ebo nkaye obi wo ho anani no so nyani wisi kusukusu ti se de ententan bi esensan nani no eso no obi wo ho a ohwe light a obon se light no ase de light no ehye ebo mu no ase bulb no esanda ebo emu obi kura wo ho hwe bulb anase lighter se de mo ha efei enkane bulb ha yi wono no wo hunu ni se de nyankonton atwa nkane no ho ahyi amesrew eye ni nu na efura na rehosem ne se eni ni se efura ho
ebedi kan dodo no ebedi kan afira wani ni baako se baako fira se ewim a na so tena ho na so wa ama omi Herbal clinic ya ama woduru a odofo wo ye dani e ba be fira baako no aka na ma waka dem me pato party nie na arehosam ne se ye wo ohaw bi wo ho a efira ni pa ni eno ne se ebefira wani no ho wani no endutu enkekaw enwo enye ohwe wani beba ho so no na ebo pa akata wani so eno no bo nse wo ho mo so wutiri paaw ana wutiri fa edwaw gagagagaga wo bo nse eba ne kɔ odofo saa wo ha no wotenatena ho a ebe affect wani ama wani afira wati ase utiri fa paaw uti dwaw wati ase ubon se wo hwa na ase wani no eso yo wisi kakra wani beba ho so no na afira wani baako na esan aba beka baako enu tintina se mani wani ni emfira eni no tie se ehye ase a se etutu ekekaw ewowo eye se bo eye so nwusie na se wa mpe ho pomasi bire odofo na se okoye se yemfa glass ma yema glass odofo wani beba ho so no na ani na dum enu ti o me Herbal clinic fa ye number ne fre ne bra na awurade mfa ye so mo ye number no eye 0594 873969 0594 873969 mesrɛ mo frɛ no a yɛmfa no mepaakyɛw yɛbɛfa mea na mɛba bɛpeke call no ɛno nti sɛ mekasa wi a mɛba bɛpeke wo ɛna mo frɛ so no a me secretary ne mo kasa no munya abotre na mo ne nkasa kama o me Herbal clinic Accra yɛwɔ awudome runabout ɛne yɛwɔ Accra afei Kumase nso yɛwɔ Ebuakwa Sepaase ene yewo Kumase mesro Accra no yebuki ansa na yaba tienie Accra no yebuki ansa na yaba medo nipa asem di buki ne menyi sika enu ndi sa menkura no ofre menkura no mka se buki ne yaji sika kan kire nkura ne se papa ne se buki ne yanyi sika eye wudini ene baabi a wufiri ba no eho pe ena mehia wate ase wudini ene baabi a wufiri pe no eho pe ena mehia enti ebuki wa na wa ba mesrew Accra se ya muki una se wo ba memu wansu ka ba ofie ana afa mu a last week mo ba ya muki mu na mufu mu ba ya mema mu tu ka ebe a mu fie mo mfa nche be mesre mo esan se metina TV so a meka se maye muki ansa na wa ba enyampre ho ma o ba frɛ ni muki ansa na wa ba e wa Accra na emom Kumase de da bia wutimi ba enu akire no wa wo ba Accra ni ntimi nante me pa cho tie ni e pa wan kasa wo ho no emanfo etwa wada pa esero Accra no kura na wo no ya na wa ba mabu esan se wo ntimi nante Accra bi kura so wo ho a na dwene nkreke mesero fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia utie me wojo nso kete so junso krobo ho asem na meka no so ye panyini na wojo nso kete so ana wo ba no okọ school wati ase okọ SHS enso wada so junso kete so kan wakoma to yem ne bɔ made na bra na yemma waduro ni bi na emoa wo otifie wo twen de ben agede ben enu se wojo nso wo kete so wo ye panyini ana se wo ya akora fa number ne frɛ ne bra na yemma oduro ni bi na awurade emfa ya so moa bia wo tie me obi wo ho epilepsy ha no wutwa tie nie obi wo ho a otwa ana wo baby kura ko school kakra bi ni afro sa akora no watwa ahwe kakra bi na akora no enu asa duro yo se nka me kire duro no na nka me sunsun akare aka ho wo how dodo no ano se wo ma duro no amfa sunsun akare anka ho a eduro ne moa nokura ye baako yade bia e wo sunsun edi akire wate ase endi sa epilepsy yo se nka me kire duro nenka msa ade ho akade sunsum akade ntanka mekere enti muntie saa we se nso ma menche achade ba ko ase bia asma haw uba sumpa ha se ya eno no media duro no beche ofiri nipa ba ko pe asma ya de no buroni ntimi nhwe afokura ne se ya ma on healer se hwiehwia na se asma ne bi hawa ubeba ha se na wabetena menche na wabeka na media duro na ma na wotwe mienu so no media duro ne ma won de asi no waba beka Omi Herbal clinic yewo Ebuakwa Sepaase ewo Kumase Accra nso yewo awudome runabout ye number no 0594 873969 0594 873969
3969 ɛna 0550 570075 mepaakyɛw sɛ wowɔ Accra woba ubebu Kumase nso so no ɛno ne de ye mu kiw baabi bia wo ewu Ghana ha sei no wo hia aduro ni bia me ankasa me package aduro na me de abro kama me di aduro ne bebro wo nsa ka aduro ni wi a ansa no aba betu ameka na enso so me pa cha so wa abro chire wo baabi se Canada wo Germany Japan ne ade a medical de agimsika ansa ma tende nyankopon nhira mo pa yenso ya da sempa cha Gino pepper and onion Gino wase wadi jene ani moko asento sunu ama odada sa wo ye jollof wo ye nkwa pa bi ya bomu pa bi we de no a ntentem na yemfanye adwuma ye ne simple cry e de ema Kojak farmer yenko wo sisi o si wo de aposen papa ya odi jabidie na aye yi wo si ase konkonende nyina amasa fita prokodu no ebetu awo afiafie pepumbre 40 paye ema obi nkase we ye bia kona kwa Jiprocode na intimi MWOW 0531 069945 na abrampa my lady me da se pinyame onhira na onye okasi biem na yenchia yetiefo my lady nsem bi sei da bia bebre eba wanim na menua bai meka bibia a kire no se eduru ba bia abrabo no obi mmoma obi da bi so e wawe se obeye one matara sade ekoso ya my lady na se wa no bia onye wise opese obobra de ntimi kasa a kire ni wa wo baako mienu anka tenase na te wo ho asese sesi awade ni heaven ni ba bia ntimi ame bo me bra se yenkomo mi ho a na eho meba na ne momi na no okekeka no my lady eduru ba bia sanye me ye ekoso yi ye nia ye ma na me ye nia ne ekotwe ba de awura yi kekeken sebi my lady se be ma openwa eda wo hu wa wo se wo pena obeka cho se ma me koche wa busuafo so ma me okwa atenti obi se unua bi fa me kora me koche anse de be ya asem bia ba menye obi akoka kire no ono no ma me wo de nka nyim yasi se onsu anyansa fa akwa ka nyim yasi ana ka kobo wo busuama ne bi mpuma bi abaya bi mpuma o enti edinti yo okay body I have for mu no kwasem no enti my lady se be ma ipewa anka nyimia ba abusua ne bedi akire e de akoto be ma na abusua nim enti mi nua ba no sa mistake na waye na wantimi ammo ne ho ba afina be ma no wompew tama wo hu wa opew na ye na bi no opew no wadakwa ana mistake we akoba ti be ma no wompew na my lady mi ni nua no ofre ye no sebi edu ba bi enipa bi ya ade bia etan enipa tanfo ni fie eni ni fiefo se de atro ne kamale di yampa abaya sebi se sa kwantu na wo be frese kirem woni na mo nya dwuma suahu ene wa wo mienu ena ne ba ne so wo se wo baba ne so ne papa so obefa na kwa so ade na ma ne nko wo so ahun timi hwe no akra na bedu betrase o se be shitiri so waja aton nya dwuma bia betrase wo de betrase yi ya no na de ye won ye nka because wa wo nua na esemu wunu aketwa ena etutu afu asema usan wasi unton be shiti bia wajai me ba cho mo be sale ma me se menton adia eda am rent e ono na rent e da ne ma me o ka cho o se on na ka chem se me bo me ho ban bi sale se ka se no de ma me se mfa ko bo me ho ban no se akola no abai wa wanya 8 years 11 years ni papa be fa na wo so ma ne mfa no me ka se ni papa be fa no akola 11 years so se mfa no ko to boarding nana ayede obi asa akwala ni cha me go fa 11 years boarding was sa sister jamauni 20 12 13th century na sa obi aka shire me friends wonu kwala ye start do am ko boarding nenti ameka was say akwala ni didi wachi sa nche no so start me akwala no ko school ewe o ko school obogo so ana hwe no mi ana me hwe no yo na abram pakase enti no ndie ebusafu jese wa unia pa be se no tutunafu asesa no maladi duru ba bia nipa bi enya se din se ye no obi benya wa efri ufie obenya na frifie maladi me kra na mi bisa se mami se de obetena ha odada no se to no a okosi aduaba so no
na me pese mu sa dey mu heda enya yi na agoni but dia wo ye no edu ba bia em se wono a o ma mi jade o chete foto ni enye foto ni dey akra eba cho se o si okosku de twenty okosku ye ka no kra na kire wo ansa ne akokuru no so tie de ye ka kire wo no sabi malady asem ne bi nya no kra ye twa bi fanya dance esema hunu ya yi ken se nye ni nyina kra ne tesa ebi be ye no kre ne jade o kire na esem we na de na o na de me ko hospital ko ye ho anwan e de esem fo na ate a wo bedi no enema bi o ye ka kire wo woti hedada wuti se to no eya wokosi aduaba so ye ka fe na wudun ento ato a beman malady bembe piansa obetwi protest no na wo suspect se bibi wa akire mema nyi obi na agimi o obi wo hono manyim na ba no ya wo twi protest no ogini se enya bibi wa akire eti se usu be bitisa se sana moa ema bi mfansu enya sa malady ya wo betra hanne se o ya de abrante ato so no ne ye be ka wi ache no na hwe yie hwe abrabo yie de wunua ne keka nse sa na te dia twe wo firi ho na ye nkoye ni mu abrabo mu malady eno ya nua bi di aba no azaratu buguma bugadam osini ba 7 years no ko body how kwala du 11 years ni osa oso obehwe na de na mane hwe no mane ni na chie malady ana me nko Mr Jamfi so bogo so Thomas Jamfi Mr Thomas Jamfi malady he Thomas ye niema bia airtime enye Thomas ya de bia airtime ebon ukoko fra bebe yi se ne pedi ko wura dem na ye mu bia nyina ho oba onyam no oba ni nyem oba ya o se da malady Thomas biza Thomas onimi ya ayi Jamfi onimi nya nsa de ko momi nso a momi ho so as me ko momi ho na malady ha de tibika so onimi nya nsa ne se me wo yiri na bepe oba afofra kan de wom kire no ka kire no so wadi bi no obedi akira no odi akire so obesua nya nsa so a no wasua de akire wadede no malady awura yi se de osi kika ne nsami on pele da krope no ne da won na kemprache enne enyim ba ya wudwane na se wo yiri nti ana wudwane kwase abuo ana opeso obu ababa enya kwa frene so a ofa na sabi malady mesu ntumi free anko bogo so sabre bogo so malady utime ko frene nka omo around ho no binim na omo ka tire ne se de keka ko no so wa hwe no wa me na se de a emra wo mayi mu edu bebe ya wo mu hunu se ede bi wo ha wo ye nsunsu so no ebe ba be se so se awura ni su ba bi na nye malady enye da krope na ne tran se na brabo bi nye enye ma bi a wo ye nye eti na nyemi udwane ho a enye da krope ana ne tran woni na tran emfiem o so obusan kwa wo hu fi dodo na sa che abrante na sinatopa che yie papa eti nyimi ban won se o se dwane ha Mr Thomas ya fa picture ne to so kakra ma na na nkofo he ne ma ya wo bogo so Thomas Jamfi excavator driver meboa mon kan kire ne se ne yire ehwehwe no so piska ko hospital on fa bi mire no oba pemfo o timi ni dikura oba insuo no wato anomo a Jamfi ade a we etan o nanum nya ne de nanum nyina to malady otu insuo no anomo a na Jamfi uti ho wo ye kifito so ye hwan asatari fito o memma ma o se di wasi aso sisi se Jamfi we so mu se malady oba wo so wa wo so awura yi papa enne wo se ho nyimba o dwane Jamfi o se wudwane wo wanim ya de da ho he me ka bibia se obede nyim no wahwe Jamfi bra beti na tuatua hoka wo na wo mpako edi na ye hunu dia kra no eye ne papa se dia ne nua Deborah esi bubom ade no brade malady na se bi wo ba bi o se bi wo ba bi efie bia du hoi ewusie firi magani eni ni fie fo malady eni ma bi o ha airtime eti Jamfi me ka bibia se dia wu excavator ho odin eni se dia wasi so sisi na kifit na wo adwada bi e fucking Allah na malady ana mi bisa me se ene wa ka asem na ma to makoma so omu kodi a omu nka nkire ye ho asem ba pe asim do ko hini ni ho wo dia to ayen se wo hini ni hwe na omu hwe me ba mo ye yenya bra to me yo ewrade eda wase Kristo si esinyame eda wase hello ega to me yeah ma hai yeah na te say onyado ya friend me so for mama wo hini ni me ya adwuma o Sompa TV so wonu sister bi ya friend Sarah ai oba na woni ne twempena no Sarah oba
Mami, edi no nim se ye de frɛ wo. Sarah, lady bia ba ha se wo ne nyem. Maniska go hospital awo ma no. Okase ye nkwa hu na busuafo a wo mfi no. Oti TV susu. Ene se ye frɛ busa se ye no kora. Adanya wa. Obusa o said ye. Hello. Thomas, wakati no woni mdi oye. Ya Grace fan picture ni to so. No mo bogo so woni no mu hu no. Woni sega no mu so mo wayere no. Ento mu pese. Yes, so say yire no behu. Ebehu ni sese abrabo say no obo. So, malady what galam say asi no woki excavator on suban a order na di. E di kire wankasa wa fidie so. Oda hono mo se anti ya. Papa wo ne twa friend Sarah no. Wo busa se Sarah ben. Na Sarah ben na one ne twempra. Bisa Jamfi, Sarah ben na one ne twempra. Me di Mr. Kwako kan ho. So wa so ni sisi na o ko na ni ba say we ko no ye train na malady. Esemunu ni semfo nko a. Hwe sem bia o gira fidie so keka. Se Sarah ben. Ewra na brantie ti dia nko a. Dia. Yanti wani ti me bere ya se abrante one ne betwempra se nei yese wani atutu agu nsem woni ne bewo hwese wani atutu agu nsem sempra ne kwa na wo twe a wo ma mienu dada edi fanyansa so awo biem no wo de dia fanyansa so nipa no onye serious ye nko momi a nko momi o se momi ho de onko na me momi ana momi na momi be ya na pese Thomas nkonko hu no Thomas Jamfi wo ma me eti ho abrewa o fa ne ho adwene ba bia wo gum wadru adim paye tamachi samu be ya behwe no yesemfu bia wadie we nan ka be ko wa be ma ready ko ye ho ade ena nyem ana ade ko se ye ko ka bi ma ana momi se otu aka tiato ana momi ade momi Thomas onya de oje no nkasa onya de ocheche no nkasa. Hello momi wada uruma lady no asem na wo kan wo boa na because me de menti ase wamwa eye no kre na ese ye be ne den o se doctor so china kra wo mla o kan wo mia no ti ye be den o mi aka sa po mini am wo site go wo site no bush sending scan on ko hospital o mi I say basotia I said dey e machine asenti mi ho pa ye den ye hwere na mo ka o machine asenti a ho kire kakra ba na me so nya bote na oba no hia no wa de adwuma oba no de mi adwuma ye mu onya adwuma bia on se wani ma ye wo bebe won se wani ma wo di ntro wo nua ba ka se wo nya adwuma ena wo ye adwuma mo nenam ena mo mpa adwuma na ya na mo di mo pre nyina ekoto mema so no ema de adwuma na wo ye so no adwuma wo ye de adwuma no adwuma ba no o se adwuma be na we me nuane ka se me reference me nton ade no me nenam etu ye de adwuma we de afedi we cleaning e wo company be bogo su company no mi bisanse mi no ka jon so ye o ka tin se ne brass o mbrakra no me onye adwuma bi wa ma usu usi anu no busa ne so ye adwuma wo ka sa wo pa adwuma ama no dabi ono no se ne bra se oye den onye adwuma bi wa akra ma ono busa na so si nsen ni pa ba se den na wan fanko it is say hospital no be den wako hospital me ba fi am me man iska area wo ba fi oba man iska manako yo yi mama show life yi wati sister show life yi mama maka me friends me ba 8 years no maka ne me fem ne ti am me pese me ko mama mi ho mama mi ho na we do oba dare akọ ho wan na be ho ma fem eti na wa dwene wo ho bibi sa no bo wo ho pan maka ne nyina a kire no se ma fem nti me pese didi beba yesa ebusia ni beere ebe didi matempi sa adwuma ya making me mama na say o mama jai na ankwala mama jai ankwala ne sa anye den enko akwantu na me ko ye adwuma enja ankwala na o sa enti me nia tena ho no no ka chem se me nya adwuma oye ko chi say right now ya wo ba adwuma be na we
This year, I say you phone buy anything. I want one my rent to me. It is a housewife. Abraham Professor. My lady. Escafoni saying, I look in a say, Cosby. A Jimmy DC, no, Tom said you was a cannon, my lady, when you see you. David, say, was a cannon. Which I asked what Dacola. I just a more sight one what day. My lady, do maybe a moo, a money be no more, Samopa, one, Monfa Bemma, Sebi, and Yumba will bet me a den and says in a book. I bet the actually say, Magic, where's the one year ready to appeal? Mammy, me too for say, so who we are. Na fe hunu kwa ya befa so abebo bra say one for one kotiam one for one come on me ho and one come on me say o ma me ko kade na ache no nyi se no so tie nyi se no e mo nko yemu e bebo pie e tie ya de ya say hunu ya ti o from ma me abona mane e ti duru ba bia hwe wo fie o ma me butia ho asan wo kwa akodie pipra gro ukodie pipra go ye ba sisa wa na sija so fra banko fan ponche namfo so ati ase obeba bawi ama wani so ati onwan won se to me aba bawi aban no wa bawi ne kwa ana se wani atutu agu se ozo aka ti ato ko usi ato me no nam na mo ti mani mo to we na tiu on se nei enyim ba wusu to me ba bia wo bia na wurai ni so agu so abemo hwe na bagi nyi se no kaveta ni ko yin kura eko minu no amo ha dia wapire ho oba na ni abrisi na ni abrisi afoka free bogo so se na ni brisi amade bro yin ni no e kire se na ni abre because ade abra ne oye ni nyansam bia ni na sister ne so medi ne ho ya wanhwe ne ho yi dabi wa ye mistake dodo apa ubenya 8 years watimi abon ho ban na watimi anyira wo na so se be man fa nkofia ansa na ubenyima wanyam Sarah o se brafie no be free bush aba no America no hospital abusuafo na abrampa nyasam kitu we ene che da ai every the boy fashion aye kama papa me kom maso pepra de owo bi o jai wo bi die ne nkawa nyina nya yi anbi wade ne bia enya anbi wade ne o makola inside wa ade bia wo pe utu akoton ba ni nua be market achie o manager mfi obo fada de fa kwa ufue omo tene ma sena ne ma nso de omo toni bi kama etimu ni omo kodidwa na bibia be kama ya enwa adwampa cho ye kwa ma ne to 0554931931 054892 be adwuma de ayo jina so ase be 0554931931 05489331 Maya Fabio so mo kromati ase aba hadada hello Ubiama hello Pacho yentie o hello yete on kakasa o Pacho, good afternoon. Afternoon, Obapa. Mama, I'm sure no wabeja for near Juma Pa. Moje. Pacho, I'm sure no wabeja for near Juma Pa. Moye. Because I free swing. Yo. I'm in the mammy boy. Yo. The Pacho second case, no. Let the now to one. So, near an Abram Pakam and any other drink. It be an drink 100%, sir. Because no see and how funny are they? I do not be and think see by shut on 100%. Oh, when near depression should to many pious out. What depression? Exactly. Until want to be control depression in our quadrant. In our quadrant. Think I sister no. Someone who saw boss abrana. At the end, Hano the boss abra because lady to or any come here or buffwancas. Aha, and think I just come out of Crobasso. Ono so bogo so bi ono idea adwuma na yo yankwa nti mama mesra mo hwehwe anu na bibi saa wo ho a mo pe counselor bi ana bibi ma na awo no so mo betwa no kro mo ntwa no na wo de na no na nka ontimi entena se mo ne bra because say ya be ma so edada na one ne beda sesi ya akwa ho a utie ne nka say ya ma dada na odada because we want to get serious nye serious kra na me ma say duabo ne kuom obekwa akohia oba bia wonye no abonu bia no okunu osi exaggerate no so na hindi na so say chikira hello Oheneni kwaju ya ho a wa bo be medin yo wa bedu
Every many chair when you are bigger for any wash for anywhere here for you. Now, I'm kind of crank, no cranny. Ababa, one I am from so baby, none so they blame me now, Meshema Bamano. Young kind of crank, man, is a said you said it. Or who say, Ababa, and I do with ain't he, or the never a crime with you so. When you saw when they were enjoy our rain. And the way we are watching a pair on us, I do. Let me up for project. When you obey Anium, one in the year was his age. The Nisi can make you master. Now, when I read you now, what's the way master and said you? Who call her buying on to turn on Panko Hospital. Ain't maybe any American then I'm a certain and a OD. Mamu man on one na ababa wano oye fwa obi a fa ne ye dia openti ono nso e de ne ba ye dia ope da bibia o hye dia wonhwe na mra na watimi ne na anwemu a ombo no ka na kwala na mra asase so meda mo ase mani ya me make us fe nso free nana kumasi gh ai na waye me make us fe CJ say ronko wasi say chire me ti nso free Morrison GH Techimai ai Jomo Junction wa Bronsan ni so abemu wa ne bote ya pe twafohene of Techimai traditional area picture mame why na nan afranketi am former CEO pen picture mame na obedi bayre na me hwa ane yangwa ma no so 2 hello eja mpacho odin baby akase free I am very opportunity to free as a Kruger. Yentie way. I'm about to miss my second case. No, you. And say, my men on care for Henry. If I say, there may be a utility. If I say, man, it is a hospital. If there is already here, I'm Pana. Only Gamanatna. If you may make out the next time, chance in Governor. Fela wanje saa nsonso ya wa yi bio me da se ele so de o wa e me ko bi di le pa mama ko asem ya me ti na bye ya unya picture na no waka hello me onini papa bi original yanko asubien kanenka bije the nation producer say bibram yanko nation ho producer mo masomo ko twuma ntia me boss padira hotel e wo chem ya de no producer mana bram pass no ya mame mo bram to marketium was mo ye adwuma papa me he na je me sika me ma na e wo a se bi enya do na akoyi bibi kakra wo no na wo ba sa me ma na e wo mo hwe ba na o matope mo hye me che prekudie so ho papa di oye yi se bi ene ma mi okopra bruti na onye papa sia we ka wa tutuntuma ayo chacha ga kunkumu asile tikyo so ban no beja ware nti mese se papa no o hwe no mo yi na ma e ma ni binti asese utumadi o mu nti e tie kala ye na la ye no o di betwi ma ye ntro wa papa se bi anya se bi record de o di ma mi asitire ni sei tim de mese se ma se bi wa be ma na ko faba ze ba mi keke na o yo ho kra ha be nya mi sre on po se yin lo wa yo ma nira mande kan se be mbe asa na nire ni obi de ko fabre no on va si yo no me ha ma mi no ma mi obre da si pi anu yo ye da se ya wanya bi hello ma pacho udini baby akase fri maji usuo katachi me pacho ye friend me me kase free pankro no yo ohene ba yinti we na we say no we ni lady na odi kan e ba ho no no asem na me kan kra na ya na no kwasem ni wi ase wo hu asedu wa ya se wo papa wo etini awo akra fefe pad na ba sa fi so na wetini eji wani kra ma akra no na se ne se onyankopon ya adoma ma nyan ma na se ne maame mo etimi ahwe na du sabri na edan a wo han dia ma wo ba akotrem ama ne daachi esi imiyi no akra na tini ananti aba ho no mo se pisi kama na on fa han dan a wo ekoto papa so ni wiase
die wuye bia edawanim no kwasem be man won hweye o papa no won hweye ne wiase na hokwa ekokokwa se wan re ya da chibi wonu bi nya so nsunsanso a enye nti papa no won hweye pa ma nia me eye kase on ifi se ne ba sa so me papa mi sa me ni hu ni da ebetimene me nam in almost 40 years me hu me papa yes say we onu kura we so otiasi u papa wo yo me nya wo yeah na wo wetimi awo ba betim sa be na kabikakra hello ma'am Pacho, good afternoon Pacho din baby akasa free dey mu da ho maybe I can say maybe now you so nya me na tua na kapa adai so you number you ma wo sai na o mo mafie no mo de twento no ma no ye muku no kwa ye you ma sai sai to mo mafie no ma chi wo kan no mo bo bi da bia no dia me kan sa nyame de otua ne kasa se otua ne kan na gina eni ama ni bi wo ho a wo fra kan wasem na aka se nyame atua ne ka wo yo ba men kasa we say ni kwa no ba bi akwaji no eni na ni afi Edino. Hello. Hello. Pacho ni baby akasa free grace wanya bia epon. Yo yenti we. Obani die the trust wo do ho ya ne de boa obai. Ne ka vita fo po mo ko tikaka. Na pa o ta dia ko ba ko na mbeso o be ready to say you o be so ba ne be na so ye Sarah on ka se wu o se ma ni bi o san bogo so ho na krofo ku ba no mo be ye adwuma na o ma je o ma boso to on ka se ye wo ai pacho enye ma yo abusuafo ukopie mo tachiman na atrankonwa na no mu di bayere on se baye mo no ne ba ade se ya amam ready na ho no hi bia bedi ni die ansa na obia ahemfo no obia die di baten hemfo no die agire hye da ya amam ready safa hye na wadi na me see oni me former director Classic FM na Frank Etia yenim na kane abrabom si owura Fred Zaini na nyame ya adom akwasi ada na wodi bayere otwafo ahemfie tachiman eti anya asem keto ya atwa na mfama na ohin fefefe one na yire ahwene pankasa na wumi enya asem keto enti kwasi ada de mekosom enya asem keto kabo classica na abram pakam ni adaji o na ebedi bayire se adwuma ni nyina izam kusim kon enti we no agi se me hyeda akọ na me kodi am sikakra se de obi bo no yim se sima konkon ka we si wa konkon ane eti ebe kwa akọ ene kama na unim na ni so hye pa na Classic FM so ye wo kwan ho enti on se ekọ ho na we na abofo aba betra ho ena wa afoi twam ena wa park on na aka se odabi mufa ifra kra na ofroko ufra abrofo mba nkrofo kroma na mo be kire yen de yen se office na na ntiki na onu asa meti ni driver wo mu jibi na na baby a obi arade na nyangopo nhira me director no ne papa me is a champion oye papa not Kumase friend Mr Zaini no ebroni microphone nim no Kumase pa say nana kra ne papa wu inchem say last 2 years Mr Zaini ne papa ebroni anti twafo tachiman twafo hene no me director nana Frank tenti kwasi ada ye di ba yire twafo ahemfie enya sam ketwa na anu amikwa Friday na nana kwakufa time nsabo somfo akonfo he na wodi ne de ti na nya asem keto akra wo tachiman anti kwasi adanso director so be di ne de ye ma na fishi apa ne ye ma no enti ye be kwa akosom erade na nyankopon hia busuafo aha na ye di besie yapon ya ma obi bi adanso ye damase se mo hwe na